eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɓe bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ɓe garti kadi e jokkude windande men nde wonno mi wino on en garani janngude pular garɗen ko jangguinede bindol ngol sen jiiɗi windude mbawen andude no bindirten sen bindama mbawen janngude nde wonno wotan ko janngude nde woni sa windama saɗa jabto ko bindol ɗum noon wadde ko hen gonɗen rippude ko saɗi hen ko noon ko andude alkule ɗe ganda masɗe ɗe mbawa ekkitade bindol on saaha mbawa windude bindol so ɓooyi janggangol ɗum noon heñare yawata yitude ɗum ko yarude hen jaam jaam ko jangga hen famɗi heewi waɗa barke ɗigga no waɗa bisimillahi garen gadden winden hande nde ayi sa waɗi dani henne ɗum ɗo wiyete ra mawɗo ay ra mawɗo de koni wayata ay ra tokoso waɗani joni noon sa mawɗo waɗani tokoso waɗani gasi ta mawɗo waɗani tokoso waɗani ta tokoso joni noon garana u mawɗo tan woodi e u tokoso e u poɗɗo ko ɗum u jeeyi garana wa mawɗo e wa tokoso on saaha garana ya mawɗo garana ya tokoso garana ƴa mawɗo mbaɗani woni ƴa mawɗo ƴa tokoso no wayno ɗum ɗone ene wiye koƴo mbowal ɓe noon ƴetti ko ngal ɗo henne qa oɗo ɓe ƴetti kono ko ɗo ko gotel ngel haaɗi mbaɗen dani henne mbiyen ko jangete e ra e hewde ko ni foti ko ra mawɗo e ra tokoso ari ardi ko jangete e sa e hewde ko ni foti sa mawɗo e sa tokoso ari ardi ko jangete e ta e hewde ko ni foti ari ardi ta mawɗo e ta tokoso a gayni golle ɗone ko jangete e u e hewde yaltani ɗo henne u e hewde ko ɗo haaɗi mbaɗa u mawɗo e u tokoso e u poɗɗo ko ɗum jangete e u ari ardi wane ko jangete hen hewde ko ɗi foti wa mawɗo tan e wa tokoso jangete ari ardi ko jangete e ya e hewde ɓurani ɗo ko ɗo tan haaɗi ganda ya mawɗo e ya tokoso ari ardi ko jangete e ƴa mawɗo e tokoso yaltani ɗo ko ni foti ko fen ɗo nani ni foti ɗum ɗo noon ene wiye koƴo mbowal ɓe noon ko oɗo qa ƴetti kutori ɓe mbi noon ko arab
kono noon ma waɗu nafma e jangde he ma jangoy qul a'uzu ma khalaqa haqa qadrihi wa miqdari lazim mustaqim ma jangoy ɗum hen deke noon jangal moftangal anani koƴƴo mbowal ɗeɗo alkule jangata mbawaɗe certa e majjere majje yente ko jangunoɗa ko jangde ma yaawa jangde ala heñare jangde yaaru jam kala ko janguɗa hen famɗi hen heewi hen taw ene nafma ngal ɗo alluwal joni a heeɓi hen ra mbiya goo a heeɓi hen sa mbiya ɗiɗi a heeɓi hen ta tati a heeɓi hen nayi a heeɓi hen waha mbiya joyi a heeɓi hen ya mbiya jeegom a heeɓi hen ƴa mbiya jeeɗiɗi a heeɓi hen koƴƴo mbawal mbiya jeetati alluwal ngal ɗo en keeɓi hen jeetati wona yide jangde men yaawi jeetati joni jeetati sen batti hen nayi garoji ɗi hawrano foti sappo e ɗiɗi so yente alluji ma ɗiɗi ɗe sappo laabi ɗiɗi nogas wadde hawrata ko capantati ɗiɗi hankkadi gasi ko jangete ko gasi hankkadi noon wona a andi no ɗe mbiyete a andi no ɗe bindirte hankkadi so windama tan janga kala ko winda a janggani alluje ma goni ɗiggani yo Allah wallu kadi yo Allah noon ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko hollu maɗe o walluma ha jiitaɗe a yiiti nafoore a yiyani aɗa yani ballawma noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jeewa sabo ngara caggere ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde hen ngara min kalama sarɗiyeji ɗi beelima naata ɗi beelanima jaa haajuma ni foti wassalam ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wassalam